راست است که شما زن کلان هستید. کی گفت؟ یک جا فهمیدی؟ ماشین پرادو دارم. نه. اکلی رفتم بگریز که میزنه. گفت یاده بودم دارم شوا کم کم غم میتم بترسانم شونا بگم صورت. ادرامون برای ما سلام علیکم. زن دیوکتو. لیکن من خودم از شکرخان رفتم. من نباشم رام مگه باشه دام پارتون. او شدم پرتو میم خیلی اوشا میخریم بعد باشه فکر میکنیم. نه گوش که با اوشا که وقتی خوردی نه که پلی اوشا فراموش نکرده تگی دسترخون. اگر زن میبوده چی کاره میشده؟ معلومه میشدیم. доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равғане ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов ба шумо тавсия медиҳад пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм баровардани ришу мӯи сар агар шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбе шавед пас аз доруҳои бца протеин ва гейнерҳои софсавдо истифода баред дарди меъдаю безурётӣ доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад доставка ба ҳама шаҳрҳои русия дар шаҳри москва ва санкт петербург офисҳои калони ин ширкат қарор дорад рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. سلام بینندگان عزیز مخلصان برنامه چهره آشنا. مهمان نوبتی برنامه ما هستند کارگردان فیلارمونیای دولتی بچگانه تاجیکستان، همزمان یکی از حجم‌نگاران گروه مشهور و آوازه‌دار شکرخند جورخان سفرов. اکا جورخان با برنامه چهره آشنا خوش آمدید. سلامت باشید. اول سلام و درود با تمام مردم تاجیکستان. بغیر بچه هایی که ما را گوش میکنن تماشا میکنن با پدران مادران خواهران و اهل هنر اهل بیت اهل صنعت به همه آنها سلام گرمشون خود را میفرستیم. با اینک ما مهمان چهره آشنا همراهی برادر عزیزم. خیال میکنم که وقتی شما دعوت میکنید یکم کنجکاوی میکنید و یکم وای میکنید و یکم سخنی یکم اکلی رفتم بگریز که میزنه. یا کلم بایم تو موقعی تو گابزه ما چی خیلی باید دارو؟ من همیشون برشونده که میترسم میزنم. نه من جورخونه نبالم دنیا چی خیلی جونی برم آخه نمایش خود مودا تو من خیلی نستدی؟ خیلی من نمایش من گفتم اکتا اگریم بریم با مانا؟ او برای بسر تو اومدم ایستاشو بایم شینه خیلی بیو خیلی بیشی اکر من میترسم بشی ما ادرامون برای ما سلام علیکم. زن دیوکتو زنده باشید. بیر ما شرط بر مگنی شرط دا بر دیو خیلی مسئلیتو چه مسئلیتو؟ من روزی انیق روزیم میرم ما اکای نصرالدین اختا حرمت احترام میکنم بخدم میریم خیلی همین خیلی شکرخند لحظه گورو ارالش میجا بودیم کاروبکا من کشم یا نکشم؟ نه نکشم ما فهمیدم برای اکتسام میرم قطعی باید کاروبکا خولی اینکی نگیدم خولی ما فهمیدم خولی ترسیدم خیلی میگم که امنو رو میرم ایراجدی فقط بولگیره کرم یا خیلی چیزای بزید دوره برای اکتسام دو خیلی با میگن که امنو رو عد شد درست گفتی ایره در پیشه ما فهمیدم برای دیگه من خیلی سخت قبل میزنم خیلی تمام مگنیم؟ تمام هنرمندی لحظه گورو بانا جورخون هر کسی دیگه یک کسی زیاد کرد خیلی خوش آمدی به برنامه ایمو زنده باشه زنده باشه من نباشم رام مگنی باشه دام پارتون او شدم پرتو میم خیلی اوشا میخریم بعد باشه فکر میکنیم نه گوش که با اوشا که وقتی خوردی نه که پلی اوشا فراموش نکرده تگی دسترخون برای چی گفت؟ من مایده برام ما اوشا بری که کار کردم ما نمیمونیم رفتنه من میام جورخون آقا چه من ترا با تعریف کردم گفتن این بیزنسمن این پول ملوش زیاده ما برای اول این مغازه پایان رفتیم قرض کردیم نه هوزی ما به پول اومدگیم برای اکتسام انا میدونی چه اپاگو شما قرض بتن اوشا قرض بتن من اوشا میخورم قرض مینویسیم شما در برنامه گذشته گفته بودید که ماشین پرادو میخواهید. پرادو؟ انا ماشین پرادو دارم. نه عیناً ماشین پرادوی سیاه. ما برام
Патша! Бад баром Прадо додам. Прадо сиёҳ. Ой шишош сиёҳ кардагӣ. Фасон нав. Ҳақиқат ҳамин худам сиёҳ кардагӣ нестем то худам зоду. Не, ранги худам сиёҳ нако. Сиёҳ худам. Ранги худам ба худам машина мони да пешти сафеди мекуна. Ман то рангомон дарзодам. Бо агар ҳазор агар дар мазут бизанам бигирамон ҳамун рангом ҳам хел меиста. Салне сои серанг. Ман барои кӯшиш мекунам грим кам кунам. Ядам мебинам байт мега сафед шуди. Боядам пас дига мебинам сиёҳ шуди як бевай мебинанда. Охи ҳамин меган сиёҳ шуди. Барои ҳамун беҳтарш кардам бе макияж гардам як ранг тофтан гирам. Як ранг. Манам оша даме партон рахунҷон гӯш ка барои ҳамин кор шудан дар кор. Аввали кор бояд нақш шавад. Ман оша ки ҳамин дам партофтум намоиша ки тамом кард поён мери хайва мебюри. Салат, нон, ана хайваша пулша мети. Қаз метиям? Ти. Охи поён охи қаз. Мошин аст. Не хай меорам. Мошина мемони. Мошина залог мемоно. Баъд мегирим меорам. Мошина нерӯзди тамом ки кардам ман оша дам партов. Оша дам партов мо мемозӣ. Не навирам ман ҳамиша даем. Ман хурсанд шудам худам ба худо. Хурсанд шудам майла. Оша ман дам. Майла гап нест апай галби. Агаро бин ҳамин нагирезам. намемонем гирехтан. зинда бошем апай галби. ман гумон кардам мезана ва дар ҳақиқат мезана. Охи ман ҳам барнома да дидим мур донак тира зада. як барнома зад. Бигрез гуфти ман дидим. Вой абора тахакар шудим ман гуфтам мезана бачи. Хай ки ош када будай бечора ки ош зиндагӣ пиаре ки бандагӣ абара ҳемеди. салому алайкум бародаро, салому алайкум ба ҳама тамошобинон. Инак як конкурсиро мо реклама мекунем ки ба фикр михали конкурс ҳоли набуд. Дар канали Jackpot як конкурсе мегзарад ки бо ҳамроҳии канали Tojikon Media ва Tojikon Group ва албатта канали Mario Original. Мо хостем ки ин конкурса ҳама каса бигзаронем. Бародаро дар ин конкурси мо ҳастай Camry 2SK, Camry 1 ва чихеле ки мебинем дар инҷа хечбеки тайёр танировка кардаги ништияги бад Opel Caravan Astra-J ва дути объёмни сечка Mercedes сечка. Ва гуфта намуна бародаро ки кадоме ки билети бисёр мехара, инами хечбек туфаш карда мешавад. И барои ҷои аввалай. Ҷои дуюм боша касе ки дар ҷои дуюм билети бисёр мехара, ё ки iPhone 12 ё ки $1,500 туфаш карда мешавад. Ва бародарои азиз, ба ғайр ай туфаҳои мо 40 та конверти 5000 рублаю, 30 та конверти 1000 сомона. Мо қариб ки ними билетҳоро аллакай фурӯхтем. Ҳамаги 3000 дона билет ай. Ва нархи билет боша 1000 рубл. Шумо метавонед ба 1000 рубл соҳиби яке ай туфаҳои қимати мо гардед. Конкурс дар канали Jackpot мегзара ва бо ҳамроҳии Tojikon Group ва Tojikon Media албатта Mario Original. Зинда боше бародаро, бахтона бисанҷен, шояд соҳиби яке аз туҳфаҳо гардед. розе дар бораи ҳам сурат гап задан аммо ҳамин ҳозир рафта шавем ки як харакру фароам хеле омади сайда як хараки баъз ебаки хуш ра хеле мо ҳамин сабзияи сои серанг ҳамин дидам ҳамин рости мо омади сам ҳам рост рафтистам рафтам ҳамин аз чи расмам эй бачаёча эй мардак хуб гуфтам марад иса боша мега хохтак фтестам иҷа биё чӣ мегӯ иҷа биё чӣ мегӯ дахоки поҷон хеле хушра ки духтара ки баъз ебаки хушра ман дахоки поҷон чӣ мегӯ гуфт ки ягон сурат надори сурат гуфтам имада ошиқ шидагиай сурати мара суроғ кардестай ба хайлу мебарад дарам болои шиваниш мемонам фақат мара тамошо мекунам хирсанд мешавам мада ошиқ шидагиай гуфтам дорум сурат дорум гӯя сурати 5 ба 6 та биёр калонтоу бошад ман гуфтам майли кай биёрум гуфт пагада оварда метавонӣ ман гуфтам ҳо ман гуфтам духтари зебо дахоки поҷонум охи сурати мара чӣ кор мекунӣ гуфт яда гудак дорум шаво камкам ғам метавам битарсонам шонам ҳам сурати барои гулак тарсонӣ будаи ман ҳайрон шудам зиндаги пиарке хай мешавад хеле воқеаҳо хеле зиндагиҳо рости гап чӣ суханҳое ҳастанд ман хирсанд шудам ки апай гулбӣ дар ин барнома даъват кардин омад рости гап хай ошам кардистан ман интизорам набудам ки ман интизор набудам апай гулбӣ ҳунарманде ҳастанд ки сохтакорӣ намекунанд ҳама чӣ ҳамин хел пайдо мешавад рости гап ман баъд акнун меравед даъват кунанд лаҳзаҳои гурӯҳ баъд ин шакарханд чӣ мешавад шакарханд иншоалло насиб
шакарханда маюдаш мебурум лаҳзаҳои ногуворро маюдаш мебурум ҳамаша аюдаш мебурум. вале аз рӯи баъзе овозаҳо гӯё ки шумо аз гурӯҳи шакарханд аниқтараш аз акаи Саид ҷудо шудаед, имрӯз якҷоя саҳнаишаҳо иҷро намекунед. Раст гап ҳамин гапҳо бисёр дар байни мардум гир гашта истодааст. Хай мардумам нигоҳ мекунад вай мекунад. Рости гап мо ҷудо нашидем, мо ҳамроҳ ҳастему, лекин ман худам ба Шакархан рафтам. Ман худам ба Шакархан гуфтам ки як лаҳза хаяк ҳамо вай ҳамин санъати худмонро бифаҳмем, бисанҷем ки мо ҳам ҳамин ҷорахони Шакархан оли аз сайти нав кушодагим бародари назид обуна шавед дар ҳамин сайт бисёр ҳамин саҳнаҳои хурбу баъд қиссаҳо кам нақл мекунам дар бораи ҳамин қиссаҳои исломӣ ҳамин чизо хай бисёр бачаҳо вай мекунанд нақл мекунам баъд бисёр саҳнаҳо бозӣ мекунам. Ман худам айҳудаи ҳамин кор ман худам мебароям, лекин баромадам ман айҳудаи ҳамин кор. Яъне имрӯз шумо дар YouTube канали худа доред, акаи Саид алоҳида дар алоҳидагӣ баромад доред? Дар Саид масалан аз алоҳидагӣ ман дар алоҳидагӣ яъне ягон ҷанг ягон нофаҳмӣ шумо нашудааст? Мо якҷо кор мекунем, якдигарфаҳмӣ мекунем. Хай дар корам шавад боз яке ягон саҳнаҳои дигарам бошад, якҷо масалан шавад боз рафта нақш бозӣ мекунем. Ягон хафагӣ ягон вай дар байни мо нест. Фақат ҳаминро гуфтанӣ будам ки масалан ҳамин ҳар як шахс бояд як вай худро дошта бошад, як мақсади худро дар зиндагӣ дошта бошад. Аз паси як кас фақат рафтан дар кор нест. Масалан ҳамин ҳарчанд агар мегӯянд ки шутра мега аз қафои хар мерава, яке бояд ҳамин як роҳи дар кор ки масалан дар ҳамин зиндагӣ бояд роҳи худро пайдо кунию, як мақсади муайяни худро пайдо кунию, бояд мақсади муайян на ин ки бо кӯмаки ягон кас, бояд ҳар як ҳунарманд бояд худаш як чеҳра аст, худаш як ҳунарманд аст, худаш режиссёр аст, худаш актер бояд аст. ки маъни худашро дошта бошад. Маъни худашро дошта бошад, барояд дар байни мардум як худашро ҳунарнамои худашро нишон диҳад, маърифӣ кунад. Ҳамин хеле аст. Ва шумо ба гурӯҳи ҳамин Шакархан чӣ гуна роҳ ёфтед? Бори аввал бо даъвати кӣ буд ва ташкилкунандаи ҳамин гурӯҳи Шакархан кист? Ташкилкунандаи гурӯҳи Шакархан ин Устод Раҷаб Назаров мебошанд. Вақте ки Шакарханро пеш ман набудам дар Шакархан рӯзи гавад. Вақте ки Шакарханро ташкил карданд, ин аввал ким кадом номҳои дигаре дошт. Оҳиста соли 2000 буд, 2002 буд, 2000 хеле баъд ном мондан Шакархан. Гурӯҳи Шакархан ном мондан. Ростига мо дар як филмаке дар вақташ ҳамин Раҷаб Назар ба навор мегирифт, як филм дар бораи ким чихел як филмаки нағз буд ва маро даъват кард дар ҳамон филм. Вақте ки даъват кард дар ҳамон филм, ман рафтам як нақши вайро бозӣ кардам, нақши амниятро дар онҷо бозӣ кардам. Корманди амниятро дар онҷо нақш офаридам. Баъд вақте ки чеҳраи манро дид, Раҷаб Назар гуфт ки бисёр нағз офариди ин нақшро, оянда агар шавад ман туро даъват мекунам, дар гурӯҳи Шакархан ҳамроҳ кор мекунем. Ман гуфтам майлаш, ҳамин хелам шу. Вақт соатш омад, Раҷаб Назар маро даъват кард ба гурӯҳи Шакархан. Ба гурӯҳи Шакархан моил шудем. Ростига баъзан давраҳои 2002 2003 ҳамроҳи масалан мо якҷо будем, ҳама каса якҷо будем. Ина масалан Саидҷон буд, Аҳлиддин буд, ман будам, баъд дар ин ҷо Абдулло буд, дар ин ҷо инаи бобои Мирган буд, бобои Мирган, Зафар буд. Ҳамаи гурӯҳи Шакархан буд. Ҳамаи гурӯҳи Шакархан буд. Ростига хай вазъияту замону дақиқа ҳар як инсонро нишон медиҳад ки бояд ҳар як гурӯҳ роҳи худашро ёбаду ба як роҳи самти муайяни худ равад. Масалан ана Абдуллову Зафару бобои Мирган шунанд, маҳфиларо ташкил карданд, рафтанд, ҷудо шуданд. Хай мо дар ҳамин Шакархан мондем, Маҳлиддин, Саид, ман то ҳозира дар ҳамин Шакархан ҳастем. Гурӯҳро мо пеш мебарем. аз ҳама саҳнае ки шуморо миёни мухлисон муаррифӣ намуд, кадом саҳнаи шумо? من اسب دکجو بندم، اگه اسب دکجو بندم، من اسب در زبانی من میگم که بعد همین نبروید دیگه، اسب دکجو میبند دیگه. همین قطعی برافتی. بعد
бо дуюм саҳнае ки саҳна буд саҳнаи бениҳоят саҳнаи наҷум буд наҷум то ҳозирам мардум мегӯянд наҷум дар чандин филмҳо низ нақш бозӣ кардаед ва аз ҳама филми машҳуре ки масалан шумо нақши муаллимро бозида будед дар онҷа бо даъвати ки дар ин филм иштирок кардаед? рости гап бо даъвати саркоргардони ҳамун филми арӯси замонавӣ моро як бор даъват кардам ман гуфтам хай меоем баъд бо дуюм бора ҳамун нақш муаллиме ки масалан дар ҳамон ҷо офарида мешид боз дуюм бора даъват кардан дар ҳамон нақш моро дидан ки мо ҳамун нақшро бо дараҷаи олӣ офаридем ба мардумам писанд омад як қаҳрамони вай ҳамҷа макс ном дошт макс офаридем иншоалло насиб дар ҳамон филм вай як эпизоде буда бигем хеле роли калони ҳам набуд як эпизоде буд ки ҳамун дар нақши ҳамун дар вай мардум нақш баст ки ҳами дар филми арӯзи замонавӣ роли муаллимро бениҳоят хуб иҷро кардаӣ. бале ва чанде қабл овозаҳо атрофи шумо паҳн шуд ки гӯё ки шумо гирифтори бемории коронавирус шуда будед? албатта ин кор дуруст аст рост аст дар ҳақиқат мо рафтем бо студияи раҳим продакшн боз як бори дигар гуфтанд ки биёед барнома кунем ҳаминро ки мардум бисёр як моҳ чанд қа рости гап ман набудам дар вай эҷодиёт ягон саҳна ягон чи набуд мардум бисёр суроғ мекард вай мекард ки ҷурахон куҷо шудааст ва бо овозаҳо паҳн шуда буд ки масалан ҷурахон коронавирус шудааст гузаштааст бо як хелам хеле овозаҳо фаҳмидам хеле овозаҳо ва мо гуфтем ки ҳаминро як вай кардан накор ки мардум дар ҳақиқат бифаҳмад ки мо зинда ҳастем хуб ҳастем хай мо фақат дар худованди таоло метарсем. дар беморхона бистарӣ шуда будед? не дар беморхона мо вақте ки касал шудем и ҳамаш аз худои таоло вобастагӣ дорад ки ҳамин худои таоло масалан туро ки офарид касалиро медиҳад касалиро мегирад бо ҳамун ҳидояти худованди таоло масалан сиҳат мешавӣ бемор шудӣ бо сиҳат мешавӣ ҳамаш такя ба худованд мекунем ҳамин худованди таоло ки туро ки боз ҳамин умри дубора дода бошад боз ҳам умратро медиҳад. вақте ки ман касал шудам рости гап ман гуфтам ки чизе шавад нашавад гуфтам ман дар ҳамин хона тавбат мекунам ман беморхона намеравам ҳамин худованди таоло агар моро насиби илоҳӣ дошта бошад моро боз як бори дигар умри дубора медиҳад иншоалло насиб бо худованд ки такя кардем. чӣ гуна пас сар кардед бемориро? беморӣ вақте ки беморӣ рости гап мо ки дар филармонияи бачагона кор мекардем як чанд ҷо рафтем барномаҳои консертӣ доштем хай барномаи консертиро гузарондем вай кардем як рӯзҳои аввали ҳам моҳи декабр ҳам як охиронои моҳи ноябр буд камтарак ҳамин таб кардам ҳамин арақ кардам таб кардам аҳамият надодам боз омадам хай як камтарак табобат кардам боз баромадам бо кор хай пай кор зиндагиам хел боз як бор дигар бо ҳам хел таб кардам дигар ки худамро дигар идора карда натавонистам баъд рост омадам гуфтам ки бояд ман рафта худамро акси рангинӣ кунам ки чӣ гап аст хай рафтем акси рангинӣ кардем рости гап ҳамун як 30% ҳамун касалӣ ҳаст дар ҳақиқат баъд навистам тавбатро ҳамаша навистам омадем дар хона тавбат кардем баъди 4 ё 5 рӯз бениҳоят касалӣ сахт хел рости гап мардум камтарак шахсиятҳое ҳастанд ки масалан ин касалиро касалии вай намешуморанд лекин худо асло ягон инсон ба ин касалӣ гирифтор нашавад худо ҳамаро нигаҳбон бошад мо фақат дар ҳаққи шумо дуогӯ мебошем дар сари ҷойномозу дар ҳама ҷо фақат дуогӯ мебошем худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад ҳар кас шуморо ба ин касалӣ гирифтор накунад вазбин дар мобайни ҳамин 10 рӯз касалиро ман вазбин гузарондам дар ҳақиқат хай дар духтурҳо буданд омаданд тавбат фармуданд духтури аз ҳама беҳтарин аз клиникаи мансур омад ки ман миннатдории хишро ба ҳамон духтур мерасонам миннатдории хишро ба бародари худам илҳомҷон мерасонам миннатдории хишро ба тамоми ҳамон аҳлу оилаам мерасонам ва пеш аз ҳама аз худованди таоло
از خداوند تعالی همین راه رو من طلب کردم از خداوند تعالی طلب کردم که ما رو یک صحت سلامتی عطا کند بله فقط با خداوند تکیه کردیم ما خداوند باز ما رو دوباره داد اینا خداوند باز در جدای صنعت هستیم همراه مردم هستیم همراه تمام همین صنعتکارا همراه تمام مخلصان خود هستیم مثلا غریب بچه‌ها هستیم که غریب بچه‌ها خیلی عزیز شدن خیلی برنامه را تماشا کردن گریه هم کردن در حق من خدا همه شما رو مددگار باشد الله نگهبان باشد و بیایید برای بریدگی خاطر مخلصان یگان لطیفه شوخ یگان پارچه از یگان صحنه هجویتان اجرا میکنیم تقدیم مخلصان البته روز گپ همین دو آدم درخش نودیسته دو آدم هم چقری کندیسته همین اتاش چقری میکنه باید اتاش میگیره گور میکنه باید چقری میکنه بچه میگیره گور میکنه باید هم بریگادیشون ای دور نگاه میکنه باید نگاه میکنه ای بچه ما نفهمیده میگه یا تا چقری میکنه میگه یا تاش گور میکنه همین چقری میگه 10 بار کنده گور کیستیان بیا بر ما برام پرس میگه چیکار باشه با استاد بنازه میگه السلام علیکم میگه وعلیکم السلام میگه من همین شما رو نفهمیدم میگه چرا نفهمیدی میگه تا چقری میکنی یا تا گور میکنی یا تا چقری میکنی یا تا گور میکنی یا که نفهمیدی میگه نه اخی میگه همین روز میگه همون آدمی که درخت میشنونه ارچرا میقپه همون آدم نیومده میگه فرقش چی اخی و یا تا درخت طبقه میگه تا گور کوکی میتونی هم کار کردن من میگه گوش که برادر همین جمعیت حوزی باید هر کس باید کاری خود کنه فهمی یکی همین جمعیت هم خیلی احتیاط کرد باید کاری خود کنه زندگی خود جای کنه زنده باشه در قسمت دوم برنامه ما از 10 سوال عبارت است و کوشش میکنید شما که با سوال ها پاسخ های درست گردانید به خاطر مخلصان خود ماشاءالله کوشش میکنیم ما کوشش و غیرت میکنیم که این سوال خیلی چی نباشه پالیتیسکی نه سوال اول 3 خصلت بد خود رو به مخلصان گویید که به خود شما پسند نیست خصلت بد 3 خصلت بد خصلت بد ما همین که آخر وقت بسیار بقرتکون کپ میزنم یک خصلت بد ما میاد این یکی بو خیلی آوازو وای میشه باید که با هم قدقت گپ میزنم یک خصلت بد ما میاد که همین ما پرتا نتونستم доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равғане ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов ба шумо тавсия медиҳад пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм баровардани ришу мӯйсар агар шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбе шавед пас аз доруҳои бца протеин ва гейнерҳои софсавдо истифода баред дарди меъдаю безурётӣ доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад доставка ба ҳама шаҳрҳои русия дар шаҳри москва ва санкт петербург офисҳои калони ин ширкат қарор дорад рақамҳо барои тамос дар рӯи экран دیم خصلتی بعدم همین که بلندی بعد کار می‌زنم خیلی وقت یکی کار میشه آوازم بلند ایده هیچ همین آواز ما پاس کردن نمیتونم یا فضان آوازم بلند میکروفون کنده کرد بلند همین سخن همین بلند کار می‌زنم همین آواز من ممکنه خیلی آدم هم باید دلگیر کشیدگی باشنده دیم خصلتم همین یکی سیم خصلتم همین که همین آدم که ما رنج نکو یا رنج با خیلی چی میگن با زودی بخت نمیام یکی هم دیدم برنجا خیلی دیدم برنجا همین خصلتی بعدم همین که همراه زودرنج است زودرنج است نه که همون با خیلی 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت بخت اومدن نمیتونم همراه همون وقتی بخت میام نه که با همراه با فراموش میکنم همون چیزی بود نبود همون گذشته با هم خیلی همین خیلی خصلت ها دارم در زندگی بیشتر از چی میترسید روسیگا بیشتر ما از خداوند میترسیم در زندگی مثلا از خداوند همه میترسن ما میترسیم بجز از اون مثلا از دیگر چیزا هستم دیگر چیزا من نمیدونم دیگر از اون چیزا میترسیم خیلی دیگر چی ما هم از خداوند تعالی میترسیم خداوند داریم از خداوند میترسیم برادر راست است که شما زن کلان هستید کی گفت؟ یک جو فهمیدی؟
نه راستی که باکه موزان کلون هم نیستیم من همه کار ما خودم اداره میکنم خیلی بعضی میشود در زندگی زن کلون نیستی حرمت میکنیم ما حرمت احترام داریم نسبت این اویلمون حرمت احترام میکنیم زن مادر است مادر این فرشته است حرمت میکنیم احترام میکنیم برادر همین خیلی اکو راست نشوگه چند زن داره تو زن کلام که باشه یعنی که یک زن دارید برای که باید دویمشو گرفتن نمیمونه اونم یک زن داریم یک زندگی داریم درستی میگوین که شما در زندگی خیلی مرد گیزله و سخت هستید سخت به معنای فهمیدن؟ یعنی که ما فهمیدم اگر با او درجه سخت نیو نه که گیزلگی ده گیزلای کم گیزلای من گیزلگی هم میکنم وقتی که در همون وقت گیزلا میشم که همین عصبو ما وایرون میکنم وقتی که عصب وایرون میشه همون گیزلگی خط نمیفهم که همون گیزلگی چقدر با وجود میاد همین وجود با وجود میاد گام میزنی خط نمیفهمی که مثلا عصبی شدگی گیزلگی خط نمیفهمی یکی خیلی سخت ما که سخت نیستم برادر ما همین چقدر که همین مایل من باشه وای من باشه همین مردم همراهی مردم هستیم دستگیری مردم هستیم اکو سخت ایش کم دروغه بله سوال ششم اگر زن میبوده چی کاره میشده؟ همین خدای تعالی زن مونه کرده نه اگر رفت تو اگر زن میبودید حجم نگار میشدید سراینده میشدید نمیدونم زن خونشین میشدید یکم کارگر اگر بخیلم اگر همین زن میشدیم معلمه میشدیم معلمه کدام فن؟ معلمه یکم فن میشدیم دو دیگه زندگی همین خود همین زن ده همین وای مثلا کسبی خوب است کسبی خوب همین معلمه یا مدیر یکم صدیقه یکم چیه همین زندگی رفتن میگیرم میخونی در جا خیلی زندگی تا پیش میبری اگر به اون شرطی که با در وقتو که ما تمام کردیم در وقتو پدر و مادر ما موندن که ما میخوندیم زنها رو نمیموندن کوخ بله دختر رو نمیموندن خوندنی اگر سعید جان ایده شما رو دعوت کنن دوباره باز میروید برای صحنه چه بازی کردن راست گپ من که سایت خود رو دارم همراهی مثلا اهل دین و همراهی و یک بچه که دیگه نقش می‌آفریم همون وقت مثلا میشود یک وقتی که دعوت میکند میرویم یک خیلی صحنه‌ای که مثلا در حقیقت صحنه‌ای بزرگ است یا فیلم‌های تربیوی است در همون وقت من میروم ما همراه هستیم ما مثلا ما نمیگیم که ما خودم از شکرخان رفتم ما همراه هستیم همراه کار میکنیم یک جای نون میکنیم نمک میکنیم خیلی که میشه یک وقتی میشه که مثلا میگه که یک فیلم تربیوی باید همین رولا نقشه بازی کنیم در انجام کنیم حالش میریم بازی میکنیم میریم نقشه میکنیم از همه لحظه خوشبخت‌ترین حیات شما کدام لحظه بود؟ لحظه خوشبخت‌ترین حیات که یک عمر در حیات شما نقش بسته است فراموش نمیکنید روزی گپ نقشه همین خوشبخت‌ترین حیاتم همون وقتی که وقت بود که وقتی که فرزند یکم به دنیا آمد فرزند یکم دخترچه بود همین من خودم در شهر دوشنبه بودم اویلم در قشلاق بود وقتی که فرزند تولد میشد همین ای خوشبختی را همین دوشنبه نمیدونم چخلی برام با اونجا را با کدومم بود با سمالیات برام با ورتالیات برام که ما همون چهره همون بودک همه ببینم ده هم باور میکنی ای خرسندی من نمیدونم میرم اونجا میام وقتو کم ترک هم رفت اومد قیم بود ماشین نبود باید از اون روزی گپ همین تکوپو قطی رفتیم همین شب رفتیم اونجا رفتیم رسیدیم سحر قطی دیگه توقت نمیکنیم ده کجا بریم روزی گپ یا وقتی بود که هم در اون وقتای دوروی هم شوروی بود همین سیل اومد کوپرک ازاد کوپرک وایرون اید اویلام در رایون ایده تولید کردگی یا 20-25 کیلومتر رایون اگه با اونجا رو رفتن دکور دیگه آخرسان بی بچه چقدر بریم این ماشین نیست این کوپرک گشتگی ای یادم ماشین خیلی میگیم اگه خیلی عمر هم او بگذارن میترسن او سیلای
намедонам ба ҳамрӯи кӯпру қадди пиёда як хеле раи нем қараҳ мондагӣ буд ки ҳам одам мегузашт ба ҳам қадди гузаштам рафтам дар ҳам роҳ истодам ягон мошин ягонҷо меам якям мошин омад ҳам дастмошин рафтем рости гап дар ҳамунҷа ай хирсандира дига ма гуфтам аввал ма ҳамун гудак бинам ҳамун гудак ма бинамош карам чи қея ина хирсанди ма ҳамун рӯз ҳамун вақто ҳозирам аз ҳам хайли ма ҳамун намеравад ки масалан вақти фарзанди якум ба дунё меояд худат да як тааҷҷуб да як хирсандӣ ки масалан ма ҳамун чеҳраи ҳамонро бинам чи қея лаҳзаи фаромӯшнашаванда ва аз ҳама лаҳзаи нохуш дар ҳаёти шумо лаҳзаи нохуш шумо хеле хаставу дилсард дар зиндагӣ шуда бошед лаҳзаи нохуш ҳамон вақт буд ки вақте ки падарам гузашт лаҳзаи нохуштарин ҳамон вақт буд моро занг задан гуфтанд ки бин падарат камтарак ҳазбин аст рости гап мо шавушав нарафтем ки мо ҳам падарро зинда бинем гуфтанд ки шавнаи хай иншоалло насиб то саҳара мезият то саҳара иншоалло насиб умраш дароз бошад саҳар бин хай соатам 10 шав буд ҳам хеле буд моро нагузоштанд ки гуфтанд ки саҳар бин ҳам падарам гуфтанд ки мо саҳар биям гуфтам бо ҳам хелда ва рости гап саҳар хестем мошина гирифтем барвақт хестем райка кардем вақте ки сурхтепаро мегузаштем дар ҳамонҷо мошин маслааш сурх шуд яъне ки рӯғанаш чӣ хеле тамом шуд чӣ хеле шуд ҳамон рӯған сурх шуд онҷо занг застем ки хай тез бин падаратон хай дар вай ҷон аст дайро мекунед хай ягон сухане дошт фақат ҳамин номи маро мегӯяд ҷуро омад фақат ҳамин сухан мегӯяд дар даҳани ҳамое ки фақат ҳамин ҷуро омад фақат номи тирасро кестай ҳамин тез ки бихез биё ҳамин падарам ягон гапе дорам барои ту рости гап мерем баъд ҷа дидем ки масла суршидаги мошина ҳай кунем мотор мечаспад гуфтем чӣ кор кунем пеш рафт ҳаракат карда намешавад ин рафта масло варда рехтан накор рӯған варда рехтан накор баъд ҳаракат карда накор ма аз ҳамун сурхтепаи мошин гирифта омадам аз инҷо рӯған гирифтам рафтам дар вай мошин рехтам ҳамин мошина да савор шудем дар мошина зав мошина ҳамин гирён кардем ки занг задан ки падарат гузашт падарат ҷон ва саломат дод анами хеле рӯзи аз ҳама рӯзи ҳамин мегӯем ки ғамгинтарини ман ана ҳамин рӯз буд ки ман падари худамро ман чизе гуфтани буду зинда дида натавонистем худо раҳмат кунад ана аз рӯзи ҳамин нохуштаринам ҳамин рӯз буд бародари азиз ва рафту агар тарки саҳнаи ҳунар кунед ба чӣ кори дигар машғул шуда метавонед имкон дорад ки шумо тарки саҳна кунед ман бе санъат худамро ҳис карда наметавонам ҳамин санъат ҳаст ки ҳамон ғамгиниҳои диле ки ҳаст дарди диле ҳаст ё масалан музикиҳое ки ҳаст ҳамаҳоро ҳамин санъати мо мегирад ҳамин санъат мегирад ман ҳис карда наметавонам аз санъат рафта имконат надорам агар ба он шарте ки рафтам бо тиҷорат машғул мешавам ҳамин хеле аз зиндагӣ ва дар охир чӣ орзуе доред ки то ҳол амалӣ нашуда бошад ман орзуҳои бисёр дорам бисёр орзуҳо дорам мехоҳам барои ҳамин халқу ватани худам хизмати бузург кунам барои халқу ватани худам як филмчаҳои тарбиявире барои тарбияи насли наврас як филмҳои хубе барои падару модару бародару барои хоҳару барои ҳамаи дардҳое ки ҳозир дар ҷамъият ҳаст мехоҳам ки ҳамин дардҳоро бо тариқаи филми тарбиявиам нишон диҳам ки эй мардам ҳозир як вазъияте шудааст ки рости гап боз як бори дигар такрор мекунам ки неҳурмати падар мондааст неҳурмати модар мондааст неҳурмати бародар мондааст неҳурмати хоҳар мондааст неҳурмати додар мондааст ман мехоҳам ки бо ҳамин филмҳои тарбиявии худам ана ҳамин шахсиятҳое ки масалан ҳастанд ман намегӯм ҳамаи шахсиятҳоам хелеанд лекин шахсиятҳое ҳастанд ки ҳам падару ҳам модару
ҳам бародару хоҳари худашро ҳамчун бо калимаи ҷон мегиранд, ё падарҷон, ё модарҷон, ё очаҷон, ё масалан бародари азиз, ё бародарҷон, ё апаҷон. ҳамин хел суханҳоро ман мешунавам дар баъзе оилаҳои ҳастанд ки ҳам хел дӯст медоранд якдигарро. Яке баъзе оилаҳои ҳастанд ки байни якдигарашон як рафоқату як ҷангу ҷанҷолу як хархашае ҳаст. Мехоҳам ки ҳамаи анаин мардумро бо як роҳи дуруст бо ҳамин филмҳои тарбиявиам ё бо саҳначаҳои ҳаҷвие ки ҳамун саҳначаи ҳаҷвие ки мо мекунем вай дар дарунаш як дард дорад. Механданд ҳамун мардум ки механдад не ки ҳамун саҳна дар дарунаш дард аст, дард аст. Мо бо воситаи ҳамун саҳна дарди худамонро ба мардум нишон медиҳем. бори дигар хуш омадед ба барномаи чеҳраи ошно ва дар охир ба мухлисони худ чӣ таманниёт доред? боз як бори дигар тамоми мухлисои худро, тамоми ғарибачаҳоро, тамоми мардуми Тоҷикистонро ки моро як лаҳза гӯш мекунанд, тамошо мекунанд, таманниёти ман ҳамин аст ки бигзор дар хонадони ҳар яке шумо ҳамеша ханда бошад, ҳамеша хушбахтӣ бошад, ҳамеша якдигарфаҳмӣ бошад, ҳамеша меҳру муҳаббат бошад ва пеш аз ҳама ҳурмати падару модари худатонро донед ва дуои нек аз падару модар гиред. иншоаллоҳ насиб кори шумо ҳамеша бобарор мешавад. ба ҳамаи шумо бурдбориҳои хуб, хушиҳои хуби зиндагиро ато мекунам ва асло дар зиндагӣ хори дӯсту душман нашавед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. бале, бори дигар хуш омадед. бинандагони азиз, меҳмони барномаи чеҳраи ошно буданд коргардони филармонияи давлатии бачагонаи Тоҷикистон, ҳамзамон ҳаҷвнигор, яке аз гурӯҳҳои ҳаҷвии машҳур Шакархан Ҷурахон Сафаров. саломат бошед. хайр, то барномаҳои дигар саломату муваффақ бошед. обод бошед.